Hoće doći sa mnom da se promenjuje. Snimamo telefonice pa snimamo. Ofice pa snimamo. Ne može niško da čujem na Jesus. Someone to hear your prayers, have someone to say. Došli u kulturnem središču Prostor, galerija, ki deluje leto pa pol v Ljubljani, v centru, deluje intenzivno. V času kulturne krize ona pogaja, izvaja pozitivne smernice, naredi zabavo z umetniki, z ljudmi in v principu omogoča en prostor. Jaz v zadnje čase slišim zahvale. Hvala, da si nam omogočijo ta prostor. Jaz slučajno sem tukaj, pač sem tako zamislil, sem imel občutek, da to tako mora živeti in tako živi. Nej in Anja, učenci konzervatorija, nam bojo zasvirali ene stvari, ki so se specialno na laž, so se navadili za tisti dogodek. In danes so imali probo z masjenom. Kad bi bil Opica, to bo gospod Novak najboljše povedal. Imam čast, da predstavim, da si je vzel časa in nas je udeležil. Ekscelencija, da gospod, njegova ekscelencija, ambasador, veleposlanik Republike Makedonije, gospod Igor Popov. Imam 3 jazika, едно обраќање, бидејќи Миро не е секојдневен човек, секоја генерација има свој представник во некоја професија. Миро е сликарот на нашата генерација, 1963-та, и можам со гордост да кажам дека сите заедно учевме од него многу, како што тој паралелно се издигаше и растеше во сликар. Stavko o teh slikah
ki jih zdaj prvič vidim in ki se me dotaknile v tem, da kažejo živali v njihovi specifiki, v njihovem drugačnem življenju, kot je naša človeška. Masen je očitno mojster risbe, mojster peresa, mojster tega, da približa te oblike. Mojster, dobro. Ja, ampak skozi to drugačnost začutimo tudi mi svojo človečnost na drugačen način. To je pesem Rad bi bil opica, za otroke sicer. Lej, 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 ata, med nama so le vrata. Rešetka in prgišče zraka, na njem pa visi nekakšna dlaka. Tudi on je svojega očeta sin, jaz sem tak kot tvoj spomin. Meni ne pustiš, on pa sme početi vse, kar si želi srce. Ko preveč se razigra, ko tudi nam kričijo, da je opica, ali pa mu drugače zatežijo, kaj tudi njega mečejo na finto, da se mora obnašati lepo in skriti svoje čudežno telo, je tudi on od nekoga kdaj nastal, ali je bil in ostal ista opica kot vse doslej in mu gre za to tako na smeh. Se obeša vse povsod zaveje, vse od jutra do noči se smeje, rad bi bil opica, da ne bi ničesar skrival od sveta.